거룩하신 하나님 아버지, 감사합니다. 아론 бурхан минь танд баярлалаа. 우리에게 하나님을 믿고 그 말씀을 통해 지혜를 얻게 하시니 감사합니다. Бурхан танд итгэж бас таны үгээр дамжуулан мэрэгүү ухааныг олох замд хөтлөн дагуулж байгаад баярлалаа. 하나님의 은혜를 통해서 우리가 세상에서 우리의 역할을 잘 감당하고 또 헛된 인생의 삶을 살아가는 많은 영혼들을 주 앞으로 인도하게 주시옵소서. Таны нэгүслэр дамжуулан бидний дэлхий дээр таны ажлыг хийж бас дэмий хоосон амьдралаар амьдарч байгаа сүнснүүдэд таны нэгүслийн үгийг дэлгэрүүлэхэд туслаарай. 공부하는 우리 학생들의 사정과 형편을 다 알고 있사오니 하나님께서 필요한 대로 역사하시고 믿음으로 기도하며 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. Оюутнуудын маань бүхий л нөхцөл байдлыг та сайн мэдж байгаа учраас та хэрэгцээтэй бүхнээр нь хангаж бас итгэлээр залбиран ялахад туслаарай. 저희는 참 부족하고 연약합니다. 우리 하나님의 마음을 품고 우리가 이 땅에서 주어진 사명 잘 감당케 해 주시옵소서. Тэр үнэхээр сул дорой хүмүүс, тийм учраас таны зүрх сэтгэлийг тээж энэ дэлхий дээр оногдсон үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд туслаарай. 이 시간에 부족한 종을 불쌍히 여겨주시고 통역하는 통과 사모와 우리 학생들을 함께 해 주시옵소서. Энэ цагтаа өөрийн зарцтайгаа хамт байж өгөөрэй, бас орчуулж байгаа тухайлан оюутнуудтай маань ч гэсэн хамт байж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 예수의 нэрээр залбирanгаж байна. 아멘. 목사님 몇 번째 강의이세요? 제가 여기 11번째 강의예요. 그러니까 제가 11번째, 원래는 12번째 강의가 돼야 되는데 제가 11번째 강의입니다, 지금. 지난번에 한번 빠져서 제가 아까 그 표 하나 내가 보내드렸죠? 네. 예, 거기 보면 제가 보강을 한 번 더 할 겁니다. 그렇게 하면 이번 학기가 조금 한 주간 더 빨리 좀 이렇게 강의가 진행될 것 같은 느낌도 듭니다, 지금. 자, 우리 출석을 좀 부를게요. 잉크바에르. 네. 그 다음에 뭉우세영 사모님. 예. 자, 강바트. 예. 우선 남질마. 네. 예. 자, 언흥은 안 들어가고요. 게를레. 네. 자, 나랑개를 넣고 난짓 안 들어오셨어요? 네. 네. 그 다음에 팜자부. 네. 그다음에 어윤 들어오셨죠? 네. 우리 강의하기 전에 다랑의 난짓 이번에 졸업식에 꼭 와야 됩니다. 예. 그렇게 좀 남질마에게 좀 당부 좀 해주세요. 남질마 хчээ таныг нанжид ихчэд хэлээд энэ удаа нөгөө төгсөлтийн юунд заавал ирэх ёстой гэж хэлж өгөөрэй гинэ. 네. Би хэлсэн байгаа. Тэгээд явахаар болсон. 네, 얘기를 했답니다. 간다고 했대요. 그게 안 오게 되면 아주 곤란해져요. 그러니까 앞으로는 온다고 했답니다, 목사님. 네네. 그러니까 지난번에 두 사람 오지 않는 바람에 우리 학교가 상당히 마이너스가 났어요. 왜냐하면 이런 일이 없었기 때문에 상당히 곤란해졌는데 한 명이 졸업하든 두 명이 졸업하든 브라질에 그쪽에다 통보를 했을 때는 그 학교에서는 그걸 가장 크게 생각하는 거예요. 그렇기 때문에 우리 학교를 몽골이라고 하는
몽골에 있는 우리 신학교를 평가할 때는 학생들의 어떤 수강 기록부라든지 또 이제 유튜브를 통해서 총장님이 좀 보고 있는 것 같아요. 제대로 강의를 듣고 있는지, 그 다음에 졸업할 때 그 졸업하는 부분들에 대해서 성실한 부분들을 보는 거예요. 근데 작년에 우리가 이제 졸업할 때 졸업생들이 두 사람 오지 않은 바람에 상당히 총장님이 이런 식으로 하면 안 된다라고 나한테 여러 가지 이야기를 했기 때문에 이게 만약에 자꾸 이렇게 반복이 되면 우리 학교가 위태해집니다. 그래서 몽골에 세워진 학교가 여러 번의 위기가 있었는데 괜시리 위기가 생겨요. 그래서 평가가 다 떨어져 버리고, 그러면 지금은 우리가 비용적인 측면에서도 내가 총장님 말을 너무 그건 이제 다른 건 다 들어도 그건 안 들었기 때문에 많이 이런 부분들이 지금 다른 나라에 있는 학교들하고는 좀 너무 상충하는 그런 행동을 하니까, 그래도 최소한 한국보다는 못해도 한국의 한 반절 정도는 뭐 학비를 내야 되지 않느냐, 졸업 비용을 내야 되지 않느냐, 여러 가지 얘기를 꺼내는데, 제가 이제 우리 형편을 조금 간곡히 내가 이야기를 해서 지금 이렇게 해놨는데, 이런 부분들이 나중에 자꾸 이렇게 반복적이 되면 수정이 될 수도 있어요. 상당히 조심해야 됩니다. 그래서 제가 좀 이런 부분들을 민감하게 생각하기 때문에, 예전에 중국에서 그런 일이 한번 있었어요. 그래서 이런 것들이 상당히 곤란하기 때문에 우리 학생들이 아예 처음부터 이제 학교를 그만둔다고 하면 모르지만 정상적인 이제 학사 과정이 다 진행되고 있을 때는 해마다 우리가 학교에 통보하기 때문에 이런 부분들을 잘 참고해야 됩니다. 네. За нэлээд л урт юм ярьчихлаа. Урд нь ярьдаг юмнуудаа л давтаж ярьж яана энэ нодны одоо Бразилийн төв сургуулиас бол ер нь манай сургууль дээр юу 잠깐만요. 정도서를 먼저 우리가 좀 개론부터 좀 살펴보는 것이 좋을 것 같습니다. тэгээд номлогчийн үгс номоо эхлээд оршил хэсгээс нь ихэд яриад явах зүйл байх. 여기 전도서라고 하는 책의 이름은 사실은 히브리어 원문에는 예루살렘 왕 다윗의 아들 전도자의 말씀, 이렇게 표제어가 붙어 있습니다. За энэ номлогчийн үгс гэдэг ном маань болохоор яг өөрийнх нь еврей нэр нь 예루살렘의 болохоор 왕 다윗의 아들 전도자의 말씀. 그 일절에 있는 그게 그렇지. 아니에요? 네, 그렇지. 네, 그게 내가 책 명입니다. 히브리서 원문에는 꽤 써 있어요. номлогчийн үгс ном маань болохоор яг еврей номных нь юу нэр нь болохоор нэгдүгээр байгаа Иерусалим дахь хаан Давидын хүү номлогчийн үгс оршваа гэсэн ийм нэртэй еврейгээр явал. 그 몽골어로는 전도서를 어떻게 기록해 놨나요? 전도자의 말 그 말씀. 전도자의 말. 네. 그 아주 번역을 잘 해놨네요. 네. 원래 한국에서도 전도서라는 그 말씀이 한글어는 전도자의 말이라는 뜻이에요. 그러니까 다시 말하면 그 이제 원래는 이 책의 성격을 코엘렛이라고 하는 그런 책이라고 이제 이야기를 합니다. 근데 코엘렛이라고 하는 뜻이 무슨 뜻이냐면 사람이 많이 모인 곳에서 전달하는 어떤 설교라는 의미가 있어요. 그렇기 때문에 코엘렛, 코엘렛이라고 하는 이 전도서를 사람들이 이제 히브리 사람들이 코엘렛이라고 하는데, 코엘렛은 그 의미가 사람들이 모인 곳에서 어떤 성직자가 말씀을 전하는 것을 코엘렛이라고 합니다. Энэ номлогчийн үгсийн одоо бичигдсэн хэлбэрийг энэ утга зохиолын хэлбэрийг харах юм бол еврейчүүдийн одоо qualet гэдэг одоо хэлбэрээр бичигдсэн байгаа. Qualet гэдэг нь болохоор нэг ёсондоо одоо олон хүмүүсийн өмнө хин нэгэн одоо мэрэгэн ухаантай юм уу одоо гигантэн
одоо сургаал айлдах, номлосон маягаар одоо айлтсан үгсийг quality гэж хэлдэг. 그러니까 어떻게 보면 이 전도서의 책 자체가 솔로몬의 어떤 인생에 대한 삶을 돌아보면서 교훈을 주는 성격을 갖고 있습니다. Тэгээ номын маань ерөнхий агуулгыг нь харах юм бол Соломон өөрийнхөө амьдралыг эргцүүлэн тунгааж үзээд тэгээ тэндээс одоо сургамжтай зүйлсийг нь хүмүүст одоо захиж сургасан маягаар 그래서 бичигдсэн. 이 코엘렛이라고 하는 그 단어의 의미가 정확하게 표현이 됐다고 볼 수 있습니다. Тийм учраас одоо Quelet гэдэг энэ бичлэгийн хэлбэр нь ч гэсэн тэр зорилго нь ч гэсэн яг таарсан, нийцсэн тийм юу агуулгатай гэж хэлж болно. 또 70인역, 보통 이제 70인경이라고 하는데 70인역에는 어떻게 보면 히브리어를 헬라어로 이렇게 번역한 책들인데 거기엔 제목이 에클레시아스 테스라고 되어 있습니다. За, Ecclesia 에클레시아스 테스. Ecclesiastes. За 70 хүний орчуулга гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ. Еврейгээс латин хэл рүү буулгасан Vulgate гэж нэрлэдэг 70 хүний орчуулга. Энэ 70 хүний орчуулга дээр болохоор энэ номлогчийн үгсийг одоо юу латин хэл рүү буулгахдаа Ecclesiastes гэж Ecclesiastes. 에클레시아가 일반적으로 교회라는 뜻이죠. 근데 여기 에클레시아스는 회중이란 뜻입니다. 교회에 모인 사람들. За тэгээд бид нар мэдж байгаагаар Ecclesia гэдэг бол чуулган гэсэн үг тийм ээ грекээр. За Ecclesias гэхээрээ одоо хурсан олон хүн цугласан олон хүн гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл чуулганы итгэгч нар гэсэн үг. 그리고 테스라는 단어는 그들에게 말씀을 선포하라는 자라는 의미가 있기 때문에 어떻게 보면 이걸 보면 그 70인역에는 설교자 그런 어떤 제목을 붙인 겁니다. За тэгэхээр 70 хүний орчуулга дээр болохоор Ecclesiastes, Ecclesia гэдэг чинь нөгөө чуулган Иесусыг залгачаар чуулсан олон хүн гэсэн үг болчихоо Ecclesias гэхээр Tes гэдэг нь болохоор тийм номлогч одоо сургаал айлдагч гэсэн утгатай тэр хүнийг зааж байгаа хэсэг байна. За тэгэхээр энэ 70 хүний орчуулгаар болохоор Ecclesiastes гэдэг нэр нь болохоор нэг өсөндөө одоо юу номлогч сургаал айлдагч гэсэн утгатай. 어떻게 보면 이 책에 대한 성격이 어떤 성격을 가지고 있는가를 정확하게 표현하다고 볼 수 있어요. Бас тэгэхээр одоо энэ Ecclesiastes гэдэг энэ нэрч гэсэн энэ номны маань одоо өөрийнх нь мөн чанар тийм ээ шинж чанар нь ямар утгыг агуулсан ямар одоо мөн чанартай ном бэ гэдгийг бас сайн илэрхийлж өгсөн гэсэн үг юм. 그래서 전도서는 솔로몬이 인생의 마지막에서 기록한 책인데요. Энэ номлогчийн үгс бол Соломон хаан амьдралынхаа төгсгөлд бичсэн хэлсэн айлцсан үгс байгаа. 모든 이스라엘 백성들과 후대에 인생의 시간이 과연 무엇인가를 얘기를 하면서 그러한 시간들을 하나님 앞으로 어찌 보면 비교해보고 하나님 앞에서 결과적으로 돌이켜야 된다고 하는 것을 교훈하고 있는 책입니다. Тэгэхээр нэгэнд амьдралынхаа төгсгөлд бичиж байгаа гэхээр одоо тэр үлдсэж байгаа тэр Израилийн ард түмэн болон мөн хойч үедээ захиж сургамжилж өөрийнхөө одоо эргэцүүлж бодсон бодрол болон одоо амьдралаас олсон тэр сургамжаа гэж захиж хэлж мэдээсэн юм эргэцүүлийн юм байна. Тэгээд гол агуулга нь болохоор ер нь хүний амьдрал гэж ер нь юу юм бэ? Хүний амьдралын утга учир юу юм бэ гэдгийг маш их дурдсан. Тэгээд хүн бол амьдралаа ерөөсө бурхны өмнө л бодож цэгнэж бурхны өмнө л
түүнийг одоо дүгнэж байх ёстой гэж. Хүний амьдралыг одоо Бурхны өмнө аваачиж харах тухайд бол бүх агуулгыг бол одоо тэр түүн дээр төвлөрүүлсэн байгаа. 그래서 히브리 성경으로 제목처럼 예루살렘 왕 다윗의 아들 전도자의 말씀이라고 하는 뜻, 그 다음에 70인역의 에클레시아 테스라는 어떻게 보면 회중 앞에 모으고 그들에게 말씀을 전한다고 하는 이런 의미는 이 책의 성격을 정확히 표현했다고 보는 거예요. За тэгэхээр еврей хэлнийх нь анхны одоо юу лээ уг гарчиг нь болохоор нэгдүгээр эшлэл дээр байгаа Иерусалим дахь хаан Давидын хүү номлогчийн үгс оршвой гэсэн гарчиг болон 70 хүний орчуулга болох тэр Ecclesiastes гэсэн энэ гарчиг хоёр нь бол хоёулаа олон хүмүүсийн өмнө одоо номлож байгаа сургаал айлдаж байгаа хүн айлдагч гэсэн ийм утгатай гарчигнууд байгаа. Тэгэхээр аль аль нь хоёулаа энэ номын одоо утга учир мөн чанарыг маш сайн илэрхийлж өгсөн нэрсээ гэж хэлж болно. гарчгуудаа гэж хэлж болно. 또 여기 이 책의 저자가 솔로몬이라고 하는 것은 분명하죠. Энэ намыг бичигч нь бол Соломон гэдэг нь бол тодорхой. 자, 그것에 대해서 정확하게 여기 이 책에서 이야기를 하고 있습니다. 저자가 누구인지에 대해서. Энэ бичигч нь хэн бэ гэдгийг бол энэ ном маань өөрөө бидэнд маш тодорхой хэлж өгч байгаа. 자기를 뭐 솔로몬이라고 직접적으로 말은 하지 않지만 솔로몬이라고 하는 것을 객관적으로 우리가 살펴볼 수 있는 메시지가 요 성경에 존재합니다. Яг өөрийгөө би бол Соломон байна. Соломон би энэ номыг бичлээ, эдгээр үгсийг хэллээ гэж нэрээ дуртаагүй байгаа боловч энэ ном дээр байгаа тэр ишлүүдийг харах юм бол энэ хүн бол яалтчгүй юухийн Соломон хаан байна гэдгийг мэдэж болох тэр нотлохоонууд олон байгаа. 자, 그 가운데 몇 가지를 좀 살펴보면 우리가 전도서 1장 1절에 보면 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라 그렇게 기록되어 있죠. За эдгээр одоо номон доторх өөрийнх нь дотоод нотлохыг хэд хэдэн нотлохыг харцгаая. Хамгийн түрүүнд нэгдүгээр ишлэл байна. Нэг Иерусалим дахь хаан Давидын хүү номлогчийн үгс оршвой гэсэн. 그러니까 자신을 다윗의 아들이라고 표현합니다. 또 예루살렘 왕이라고 표현하니까 누군가를 알 수 있지요. За энд болохоор Давидын хүү гэж өөрийгөө хэлсэн байна. Мөн Иерусалим дахь хаан гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ хаан маань хэн бэ гэдгийг бид таамаглаж болохоор байна. 또 여기 전도서 1장 16절에 보면 이렇게 말씀도 합니다. 내가 내 마음속 전도서 1장 16절 16 дугаар эшлэл. 1:16 басарэ. 거기 한번 읽어보세요. Би дотроо Иерусалимд надаас өмнө байсан бүх хүнээс ч илүү мэрэгэн ухааныг би арвижуулан нэмэгдүүлж, оюун бодлороо би үлэмж мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэгийг олж авав гэж хэллээ. 자, 솔로몬 자신이 하나님으로부터 얻은 가장 큰 은사가 지혜의 은사입니다. Соломоны хувьд бол Бурханаас авсан хамгийн том гайхалтай бэлэг авьяас нь бол мэрэгэн ухаан байсан. 자, 그래서 내가 크게 되고 지혜를 더 많이 얻었다라는 표현은 이건 아무나 할 수 있는 말이 아니에요. За тэгэхээр энэ дээр хэлсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Надаас өмнөөс бүх хүнээс ч илүү мэрэгэн ухааныг би арвижуулан нэмэгдүүлж, оюун бодлороо би үлэмж мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэгийг олж авбаа гэж. Энэ ийм үгийг бол баргийн хүн хэлээд байж чадхаар үг биш байна. 자, 이 지혜는 성경에서 솔로몬하고 다니엘 외에는 사용하지 않았습니다. Энэ мэрэгэн ухаан гэдэг энэ үгийг бол Библиэлд Соломон хаан болон Даниэл хоёроос өөр хүн дээр хэрэглээгүй байдаг. 근데 다니엘이 예루살렘 왕 다윗의 아들이 아니죠. Тэгэхдээ за энэ хоёр хүн дээр л одоо энэ мэрэгэн ухааныг ярьт юм байна. Тэгэхээр Даниэл бол Иерусалимд байгаа хаан биш, бас Давидын хүү биш, тийм ээ.
그렇다고 하면 솔로몬밖에 없다는 건 분명한 겁니다. За тэгвэл нөгөөх нь хэн байж таарах вэ? Мэдээж Соломон л байж таарч байна. 또 2장 7절에는 이런 말씀도 있습니다. 이 재산이라는 단어가 있어요. За 2-ын 7 дугаар ишлэл дээр 재산 мал сүргийг би эзэмшиж байв гэсэн үг гарч байна. 그러니까 남녀 노비들을 사기도 했고 종들을 낳기도 했고 또 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자들보다도 내가 소와 양떼의 소유를 많이 가졌다. 또 8절에도 은과 금과 왕들이 소유한 보배, 여러 지방의 보배를 나를 위하여 쌓고 이런 말씀들이 있어요. 엄청나게 많은 재산을 갖고 있다는 걸 표현하고 있죠. 2-ын 7-8 дахь ишлэгийг харах юм бол би эрэгтэй эмэгтэй болоод худалдаж авсны сацуу уугуул болоод ч бас надад бий. Надаас өмнө Иерусалимд байсан бүгдээс илүү их мал сүргийг би эзэмшиж байв. Би бас хаад болон дутгуудаас өөртөө алт мөнгө эрдэнсийг хураан цуглуулсан. Би өөртөө эрэгтэй эмэгтэй дуучидтай байсан ба хүний хүүхдийн зугаа болох энэ сохид надад олон байв гэсэн. 역대 왕들 중에 솔로몬보다도 더 부유한 사람은 없었다고 그래요. За тэгээд энэ түүхэнд их хаадуудын дундаас Соломоноос илүү баян чинэлэг хаан байгаагүй гэдэг. 그래서 예전부터 솔로몬의 보물을 찾기 위해서 보물 찾는 사람들이 얼마나 많은 솔로몬의 보물을 찾기 위해 돌아다녔는지 모릅니다. 사실은 역사적으로도. Тийм учраас одоо Соломоны дээр алт эрдэнсийг олно гэж одоо энэ эрдэнсийн хайгуулчид гэж хүмүүс түүхэнд маш их одоо гарч ирж тэр эрдэнсийн хайгуулт явдаг байсан. 솔로몬의 부귀영화가 극에 달했다고 하는 것을 증명하는 모습이라고도 볼 수 있겠죠. За энэдээс харах юм бол Соломоны тэр одоо эд баялаг өмч хөрөнгө бол үнэхээр хэмжээшгүй байсан. Асар их байсан гэдгийг энд илэрхийлсэн гэж хэлж болно. 또 여기 2장 3절에는 향락을 누리는 많은 아내를 두고 향락을 누리는 그런 솔로몬의 모습이 여기 기록되어 있습니다. 3절에요? 그렇죠. 여기 보면 여기 내가 어떻게 하여 천의 인생들이 그들의 인생을 살아가는 동안 어떤 것이 선한 일인지 알아볼 때까지 내가 어리석음을 꼭 붙잡을까 될까 하여 뭐 이런 말씀들이 있어요. 이건 뭐냐면 솔로몬이 육신을 즐겁게 할까 이거 한 거 보면 그가 많은 아내를 두었던 것이 참 많은 아내를 두고 향락을 누렸다고 하는 것을 증명하는 그런 메시지라고 할 수 있습니다. Таман 3 дугаар эшлэл дээр 2-ын 3 би бодож үзээд мэрэгүү ухаанаар удирдуулахын зэрэгцээ би махбодоо дарсаар цэнгүүлж мунхаглалыг ойлгох гэж оролцсон бөгөөд Тэнгэрийн доорх амьдралынхаа цөөхөн хідэн хоногт хүмүүний хүүгүүд юу хийх нь сайн бэ гэдгийг мэдэх гэсэн юм аа гэж. За энд одоо би мэрэгүү ухаанаар удирдуулахын зэрэгцээ бас нөгөө талаар би махбодоо дарсаар цэнгүүлж мунхаглалыг ойлгох гэж оролцсон. Бөгөөд Тэнгэрийн доорх амьдралынхаа цөөхөн хэдэн хоногт хүмүүний хүүгүүд юу хийх нь сайн бэ гэдгийг мэдэх гэсэн. Энэ нь болохоор одоо тэр эр хүнийхээ хувьд тэр бие махбодын цэнгэлийг хайж одоо олон тэр эхнэрийг авч одоо бие махбодоо цэнгүүлж жаргуулах гэж оролцсон. Одоо жаргалын дэдийг одоо эдлэх гэж оролцсон гэдгийг хэлж байгаа. 2장 4절로 6절에도 보면 솔로몬이 그 나라의 국고성을 짓는 거라든지 성전 짓는 거라든지 또 궁전을 짓는 거라든지 대규모 토목 사업을 한 것을 여기 기록하고 있습니다. Мөн 4-6 дугаар ишлэгийг харах юм бол Соломон хаан одоо цэцэрлэг байгуулсан, байшин барилга, мөн ордон байгуулсан гэх мэтчлэн тэр нөгөө бүтээн байгуулалтын ажлуудыг маш ихээр хийж байсан, барилга байгууламжийн ажлыг маш ихээр бүтээн байгуулж байсан гэдгийг харж байна. 자, 이러한 기록들은 열왕기상 1장에서 14장, 열왕기하 21장에서 25장 거기에 자세히 기록되어 있어요. 열왕기상
그렇죠. 열왕기상 1장에서 14장 그 안에 보면 솔로몬의 치세 기간에 네. 있었던 일들이 다 기록되어 있습니다. 네. 그리고 하 열왕기하 21장에서 25장에도 기록되어 있고요. 1-р хаад 1-ээс 14, 2-р хаад 21-ээс 20, 21장에서 24장이라고 하셨어요? 25장이요. 25장. 네. 21-ээс 25-р бүлэг дээр энэ Соломон хааны тухай маш тодорхой бичсэн байгаа. 그래서 이런 내용들을 볼 때 이 전도서의 저자가 과연 누구이겠느냐? 솔로몬밖에 없습니다. 1-р хаад 1-ээс 14, 2-р хаад 21-ээс 25-р бүлэг. За тэгээ энэ мэт одоо ишлүүдээс харахад бол энэ номлогчийн өс номыг бичсэн хүн бол Соломон хаан юм байна гэдгийг баттай мэдж байна. 또 이스라엘 민족들, 지금 이스라엘 사람들도 이 전도서가 솔로몬의 말씀이라고 하는 것을 부정하는 사람은 한 명도 없어요. За мөн одоо амьдарч байгаа израильчууд ч гэсэн еврейчүүд ч гэсэн номлогчийн үгс номыг Соломон хаан бичсэн гэдэгтээ маргадаг хүн ерөөсөө байхгүй. 또 기록한 연대는 솔로몬이 그가 임기 말년에 이 기록했다고 보는데 대략 BC 940년경 이후로 보고 있습니다. 그 시간이 이 전도서를 기록한 때라고 할 수 있습니다. 940년요? 예, BC 940. 네. 자, тэгээд бичсэн одоо он цагийг нь үзэх юм бол манай эртний өмнөх 940 оны үе гэж үздэг. 940 оны үед өөрөөр хэлбэл одоо амьдралынхаа төгсгөлт бичсэн гэж үздэг. 또 기록한 장소는 예루살렘 궁전이라고 할 수 있습니다. 예루살렘에 있는 솔로몬의 궁전. За бичсэн газар нь гэх юм бол Иерусалим дэх Соломон хааны ордон. 여기 이 전도서를 기록한 중요한 목적이 있습니다. Энэ номлогчийн үгс номыг бичсэн чухал зорилго нь юу вэ гэхээр 솔로몬이 부귀영화가 그게 다랬는데요. 그가 이 세상에서 누릴 수 있는, 할 수 있는 모든 일을 다 해본 사람입니다. түрүүн харсанчлан Соломон хааны одоо тэр эдэлжсэн тэр баян тансаг амьдрал бол үнэхээр одоо хэмжээшгүй байсан гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ дэлхий дээр хүний эдэлж болох хүний амьтдаа эдэлж болох бүхий л тэр одоо тансаг тэр эд зүйлс юу гэдгийг тэр жаргалын одоо ориглыг одоо дээжийг бол эдэлж үтсэн хаан гэж хэлж болно. 자, 그 시간들을 솔로몬이 노년에 이제 어차피 회한이라고 하는 단어는 한문인데 인생의 시간을 돌아본다는 뜻이에요. 인생의 시간을 돌아보면서 그거에 대해서 과연 올바른 삶이었는지 또 어떤 삶이었는지에 대해서 평가를 내리는 책이라고 할 수 있습니다. Тэгээд хүн амьтдаа эдэлж болох бүхий л тэр эд баялаг, нэр төр, алтар хүнд юу гэдгийг тэр бүхнийг одоо хамгийн дээд жаргалыг эдэлж, амсаж, цэнгэж үдсэн тэр хаан хүний хувьд амьдралынхаа эцсийн мөчөд эргээд одоо эргэцүүлсэн бодож байгаа агуулга байгаа. Тэгээд үнэхээр одоо энэ бүхэн миний ингэж амьдрсан маань зөв амьдрал байсан уу үгүй юу гэдгийг тунгаан бодож эргэцүүлж байгаа. 솔로몬이 이 책에서 전도서를 통해서 인생에서 가지고 있는 어떤 지혜, 그 지혜의 한계성을 발견합니다. За тэгээ ингэж эргэцүүлж бодсны эцэст Соломон хаан хүний амьдралын тэр мэргэн ухааны хэмжээ хязгаарыг ойлгосон байгаа. 그런가 하면 인간이 여러 가지 계획을 세워나가면서 이것저것을 추구해 나가는데 끊임없이 인간은 어찌 보면 욕심에서 벗어나지 못하고 끊임없이 일을 만들어 나간다고 하는 것도 발견합니다.
яа, хүнд байж болох тэр хамгийн дээд мэрэгэн ухааныг эзэмшлээч гэсэн тэр мэрэгэн ухаан болвол хэмжээ хязгаартай байдаг юм байна гэдгийг нэгдүгээрт ойлгосон байна. Хоёрдугаар талаараа хүн гэдэг бол ингээд амьдралдаа янз бүрийн тоод омшгүй их төлөвлөгөө гаргаад тэгээд тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу энийг ч хийж үзээл тэрийг ч хийж үзээл ингээд баахан юм л хийж үздэг. Тэгээд ч ерөөсө ханаж цаддаггүй. Хүний шунал бол цаашаа ахаал байдаг гэхээс за энийг ингээд хийчлээ, болчлоо, үүнд хүрчлээ. Одоо болно гэсэн тийм юм байдгүй. Урагшаал улмал цаашаа ахиж одоо шунаж байдаг гэдгийг ойлгосон байна. 그렇지만 그것이 과연 어떤 의미를 가지고 있는가 하는 질문을 던지는 거예요. Тэгээ энэ бүхэн эцээцээс ямар утга учиртай юм бэ гэсэн асуултыг бас тавьсан байгаа. 자, 인생들이 여러 가지 지혜와 또 계획을 추구해 나가면서 일을 진행해 나가지만 그 모든 일들이 어떻게 보면 때로는 헛된 일들이라고 하는 것을 솔로몬은 이야기합니다. Хүн гэдэг амьдралынхаа туршид бол өөрөө амхандаа одоо өөрийнхөө мэрэгэн ухаан бас төлөвлөгөөг ингэж зохиож тэгээд янз бүрийн зүйлэл хийдэг, элдвийн зүйлэл санаачилж хийж байдаг. Гэвч энэ бүхэн бол эцэст хэмжээ хязгаартай байдаг юм аа. Одоо эцсийн хэмжээнд тулдаг юм аа гэдгийг Соломон ойлгож ухаарсан. Тэгээд тэр ухаарсныгаа энд айлдаж хэлсэн байна. 그러나 그 가운데서 끊임없이 솔로몬은 하나님을 발견할 수 있는 기회를 하나님이 주셨다라고 봅니다. За гэхдээ бас Соломоны үүний хажуугаар бас нэг одоо ухаарсан зүйл бол энэ бүхний дунд бурхныг одоо байнга олж харж исэн ба бурхныг ерөөсөө орхиудуулаагүй. Тэр алдсан ч бай, онсон ч бай тэр бүхэн одоо бурхан үргэлж ингээд хамт байсан гэдгийг бол 그래서 харсан. 어찌 보면 인생의 시간 가운데 믿음이라고 하는 것은 자신에게 있어서 하나님을 발견하고 어찌 보면 바른 길로 인도해 주는 등대와 같다라고 솔로몬은 어찌 보면 결과적으로 쭉 이야기를 하는 거예요. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдрал дахь тэр бүхэл алдаа оноо дундаас Соломон бол бурхныг байнга олж хардаг байсан. Тэгээд эцэст бол тэр бурхан л өөрийнх нь амьдралын яг тэр гэрэлт цамхаг болж исэн гэдгийг Соломон бол энэ номлогчийн үгсээр хэлсэн байна. 그래서 전도서 12장에서는 어찌 보면 전도서에 대한 결론을 이야기하고 있는데요. Тэгээд 12 дугаар бүлэг дээр сүүлийн бүлэг дээр бол энэ номлогчийн үгсийн тэр дүгнэлт хийсэн байгаа. 거기서 솔로몬은 뭐라고 얘기하냐면 하나님을 경외하고 그 명령을 지키라고 얘기합니다. Юу гэж дүгнсэн бэ гэхээр бурхнаас эмээж түүний тушаалыг дагаа гэж хэлсэн. 그리고 하나님의 심판대 앞에 반드시 인생의 시간을 판단받을 때가 온다고 이야기를 합니다. Тэгээд бас эцэст бол бүх бурхны шүүлтэн өмнө очиж өөрийнхөө амьдралыг шүүлгэх болно гэдгийг хэлсэн. 그래서 어떤 사람은 전도서를 1장에서 11장까지만 보면 허무소신이다. 허무. 그저 뭐든지 다 허무한 것처럼 이렇게 표현하니까 허무소신이라고 표현하지만 12장을 통해서 이 전도서는 인생으로 하여금 정말 참된 지혜가 무엇인가라고 하는 질문을 던지는 지혜서신이라고 말하는 거예요. Тиймээс зарим одоо судлаачид болохоор номлогчийн үгс намын 1-ээс 11-р бүлэг бол одоо бүх юм хоосон гэсэн агуулгатай байгаа шүү дээ. Тийм учраас 1-ээс 11-р бүлэг бол одоо
хоосон хоосны тухай өгүүлсэн номоо гэж ингэж ярьдаг. Гэхдээ зөвхөн 1-11 хүртэл харуул одоо тийм агуулгатай байгаа. Гэхдээ 12 дугаар бүлгийг нь дараа нь харах юм бол энэ 12 дугаар бүлэгт бол энэ хүний амьдралын одоо хамгийн үндсэн тэр одоо ухаан, мэрэгэн ухаан бол бурхнаас ирдэг юм аа. Бурхнаас имэж түүний зарлиг, тушаалыг дагах нь хүний амьдралын бүх зүйл юм байна гэдгийг ингэж дүгнсэн байгаа тийм ээ. Тэрээс харахад бол энэ бол одоо хоосон зүйлийн тухай өгүүлж байгаа ном биш, аргагүй мэрэгэн ухааны ном юм байна гэж бас дүгнэдэг. 저는 여기 그 전도서를 참 많이도 읽어보고 예전에 강의도 했지만 이 전도서를 항상 생각해 볼 때 어떤 생각이냐면 우리에게 주어진 인생의 시간이 정해져 있습니다. 그 정해진 시간을 헛되게 살지 말라고 하는 것을 좀 느끼게 됩니다. Би болол мэдээж энэ номыг олон уншсан бас намайг зааж ирсэн хүний хувьд бол юу мэдэрдэг вэ гэхээр бидэнд өгөгдсөн амьдрал бол маш одоо хязгаарлагдмалаа. Тэгэхээр ингэж нэгэнт одоо хязгаартай өгөгдсөн энэ амьдралаа ерөөсө дэмий хоосон өнгөрүүлж болохгүй гэдгийг маш сайн ойлгодог. 솔로몬은 어떻게 보면 그 시대에 살았던 모든 사람들보다도 더 드라마틱한 삶을 살았어요. 그렇지만 그가 인생의 시간을 회한하면서 돌아볼 때 과연 내가 하나님 앞에서 내 삶에 대해서 낭비하지 않고 바르게 살았는가 하는 걸 돌아보면 그렇지 않다고 하는 것을 느끼게 합니다. Соломон хаан бол энэ дэлхийн хинээс ч илүү одоо баялаг амьдэрсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тийм одоо амьдэрсэн хүн хэрнээ эцсийн мөчид өөрийнхөө тэр баялаг түүхтэй тэр амьдралаа эргээд бодоод үзэхэд бурхны өмнө би үнэхээр одоо зөв амьдэрсэн үү? Миний амьдрал зүв байсан уу гэдээ ингээд бодоод эргцүүлээд үзэхээр тийм биш байсан байна гэдгийг бол ойлгож ухаарсан. Тэгээд энэ ухаарсан зүйлээ одоо хойч үедээ бусад одоо үлдчихэж байгаа хүмүүстэй захиж сургамжилж үлдээхийн тулд энэ намыг бичсэн. 그래서 인생은 어찌 보면 인생의 시간을 살아가면서 아까도 잠깐 얘기했지만 인생의 삶 가운데 하나님을 발견하고 끊임없이 하나님과의 관계에서 살아가는 모습들, 그것이 지혜로운 인생의 삶이고 시간을 낭비하지 않는 삶이라고 하는 것을 느끼게 됩니다. Өөрийнх нь амьдрал тийм биш байсан. Тэгэхээр амьдралаа өрн таран хийсэн юм байна. Амьдралаа өрнөлгөн хандсан байна гэдгийг ойлгосон байгаа. Тэгэхээр урд нь ч гэсэн түрүүн ч гэсэн хэлсэн тийм ээ. Тэр амьдралынхаа тэр бүхий л үйл явц тэр амьдралдаа тохиолдож байгаа бүх зүйлсээс бурхныг олж харах. Тэгээд цаашлах юм бол бурхантай харилцаагаа алдахгүйгээр бурхантай байнга харилцаж амьдрах нь бол энэ амьдралаа өрн таран хийхгүйгээр мэрэгэн ухаалаг амьдарч байгаа явдал юм аа гэдгийг ойлгох нь энэ номын гол зорилго. 우리가 이 신학을 공부하는 거라든지 또 하나님의 교회를 섬기는 거라든지 또 다른 사람들에게 주의 말씀을 붙들고 나가서 헌신하는 그런 모습들은 참 어떻게 보면 솔로몬이 원하는 그런 인생의 시간들이라고 볼 수 있습니다. Бидний одоо энэ теологид суралцж байгаа, бурхныг сурч байгаа, тэгээд бас бурхны үгийг цааш нь хүмүүст дамжуулж байгаа, номлож байгаа, мөн бурханд амьдралаа зориулан бусын төлөө үйлчилж байгаа энэ бүх амьдрал маань нэг талаар одоо тэр хэний Соломоны хүсэж мөрөөдчихсэн одоо амьдралаа дэмий зүйлд өрөхгүй байх тэр амьдрал бол одоо бидний амьдарч байгаа энэ амьдрал гэж хэлж болох юм аа. Бидний одоо энэ теологид суралцж байна, бурхны үгийг дамжуулж байна, бурханд амьдралаа зориулан үйлчилж байгаа энэ амьдрал бол нэг талаараа яг тэр нөгөө Соломоны мөрөөдж байсан, хүсэж байсан үрлэхэн биш амьдрал гэж хэлж болох юм аа. 여기 전도서를 좀 내용을 좀 분해해 보면요.
За агуулгын хувьд номлогчийн үгсийг одоо англиад хуваагаад үзэх юм бол 자, 세 가지로 이렇게 전도서를 좀 나눠볼 수가 있어요. гурван хэсэг болгон хуваажуулнаа. 자, 첫 번째는 1장 1절로 11절까지 말씀인데요. За нэгдүгээрх нь болохоор 1-1-ээс 1장 1절에서 11절, 네네네. 1-1-ээс 11절 ишлэл. 자, 모든 것이 헛되다는 논제를 이야기합니다. За энэ хэсэгт болохоор бүх зүйл хоосноос хоосон гэсэн асуудлыг дэвшүүлж байна. 자, 헛된 것에 대한 실질적인 모습들에 대해서 이야기를 하는 거예요. За, хоосон гэдгийг одоо бодитойгоор тэр хоосон гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг тэр бодит төр төрхүүдийг энд өгүүлсэн байгаа. 또 두 번째로는 모든 것이 헛되다는 증거를 이야기합니다. 1장 12절로 6장 12절까지. 12절로 6장 2절까지. дараагийнх нь 1-ийн 12-оос 6-гийн 12 хүртэл 모든 энэ 것이 헛되다. за энд болохоор бүх зүйл хоосон гэж бас 그 өгүүлсэн. 어떤 증거를 이야기하는 거예요. Энэ хэсэг болохоор одоо тэр нотлохоонуудыг нь хэлж байгаа. 그 증거는 솔로몬이 관찰해 보면서 인생의 삶 가운데서 여러 가지 모습들을 관찰하면서 나타난 증거입니다. За энэ нотлохоонууд энэ болохоор Соломон хаан өөрийнхөө амьдралын туршид ажигласан зүйлсүүд дээр тулгуурлаад өөрийнх нь ажигласнаар одоо ийм зүйлсүүд ажиглахад ингээ хоосон байсан гэдгийг өгүүлж 그리고 байгаа. 세 번째로는 За гурав дахь хэсэг нь 허무한 인생에 대한 권고를 합니다. хоосон амьдралын тухай одоо сануулж хэлсэн байгаа. 그 7장 1절로 12장 14절까지. 7-гийн 1-ээс 12-ийн 14 хүртэл. 허무한 인생에 대해서 어떻게 권고하느냐면 хоосон 하나님을 амьдрал. 경외하고 그 말씀대로 살라고 권고하는 거예요. За хоосон амьдралын тухай одоо өгүүлээд тэгээд тэр хоосон амьдралын эцсийн одоо дүгнэлтийг нь юу гэх вэ? Захиас хоосон амьдралын тухай захиас сургаалыг хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр захиас сургаал нь бол 12-ийн 13 14 дээр Бурханаас эмээж Бурханы үг тушаалыг дагах нь хоосон биш амьдрах утга учир юм аа. Хоосон биш амьдрья гэж байвал одоо Бурханаас эмээж Бурханы тушаалыг тулгууртай дагаа гэж захиж хэлсэн байна. 자, 이제 어떻게 보면 전도서를 우리가 좀 이런 어떤 개론의 입장에서 우리 전도서를 좀 들여다보면 우리가 정확하게 이 전도서의 말씀이 우리에게 무엇을 이야기하고 있는지를 발견하게 될 겁니다. Тэгэхээр энд саяны одоо ярилцсан энэ удирдгал энэ оршил хэсэг их мэдээллүүдээр үндэслээд номлогчийн үгс намаа судлах юм бол яг хэлэх гээд байгаа тэр утга санаа агуулга зорилгыг нь илүү сайн мэдэх болно. 우리 좀 잠깐 쉬었다가 여기 4시 10분에 하죠. 네. 네. 3시 10분요? 그렇죠. 이제 한국 여기선, 네네. 여기는 4시 10분이고 거기 3시 10분에 우리 네네. 잠깐 화장실 갔다 와서 네네 가도록 하겠습니다. 가만있어. 시간을 잘못 내겠나요? 지금 여기 시간으로는 2시 53분이거든요. 53분이죠. 네. 예. 그렇게 하시자고요. 네네. 자, 잡설라도 읽겠다. 여기 전도서 우리가 1장 그 1절에 보면 이렇게 말씀하고 있죠. 다윗의 아들 예루살렘 왕 선도자의 말씀이라 이렇게 말씀하고 있습니다. За нэг дээр Иерусалимд хаан Давидын хүү номлогчийн үгс оршваа гэж. 다윗의 아들이라고 전도자가 이렇게 고백을 하는데요. Давидын хүү гэж хэлсэн байна тийм ээ. 그리고 그러니까
솔로몬이 자신을 다윗의 아들이라고 고백하는 것은 단순한 고백이 아닙니다. Соломон өөрийгөө ингэж Давидын хүү гэсэн нь болохоор зүгээр нэг энгийн илэрхийлэл биш. 자, 이스라엘 백성이 생각하는 다윗은 어떤 사람인가요? Израильчуудын боддог Давид хаан гэдэг ямар хаан бэ? Ямар хүн бэлээ? 어찌 보면 다윗은 이스라엘 백성들에게 있어서 신앙의 자존심이라고도 표현할 수 있습니다. 신앙적인 부분에서. За Давид хаан бол Израильчуудын хувьд итгэлийн талаас аваад үзэх юм бол бахархсан гэж хэлж болно. 이스라엘 하면 다윗을 떠올 정도로 이스라엘을 견고하게 세운 왕이고 또 하나님 앞에서 축복받게 만든 그런 왕이라고 할 수 있습니다. За тэгэхээр Давид гэх юм бол Израильчуудын хувьд бол Израиль гэдэг улсыг байгуулсан хаан төдийгүй Израиль 나라 그리고 그 다음에는 뭐라고 하셨어요? 자, 이스라엘에 어찌 보면 이스라엘을 건국하고 세운 그런 왕이라고 볼 수 있다고 할 수 있습니다. Тэгээ улс төр талаас харах юм бол Израиль гэдэг улсыг байгуулсан хүн гэж хаан гэж хэлж болно. 자, 솔로몬 당시에 솔로몬의 제국이 얼마나 컸냐면 이집트 나일강 위에서부터 저 유프라테스, 오늘날로 얘기한다고 하면 이라크에 있는 유프라테스라고 하는 강이 있는데 거기까지 다윗이 정복했다고 볼 수 있습니다. 그게 솔로몬의 영토거든요. Соломон хааны үед Израилийн хаант улсын одоо хил хязгаар нь ямар байсан гэхээр одоо Нийл мөрнөөс ахуулаад Египтийн Нийл мөрнөөс ахуулаад одоогийн Иракийн нутагт оршдог Ефрат мөрөн хүртэлх тийм өргөн удам газар нутагтай байсан. Энэ бол Давидын үед одоо байлдан дагуулж олж авсан газар нутаг байгаа. Тэр нь тэр чигтээ Соломонд өглөгдсөн. 그런가 하면 그 미디안이라고 하는 오늘날 사우디아라비아라고 하는 큰 나라가 있는데 그 나라까지도 솔로몬의 영토 안에 있었습니다. Мөн одоо өнөөдөр ихөр тухайн үедээ болохоор медианчуудын нутаг гэж хэлсэн одоогийнхоор Сауди Араб гэж хэлж болно. Тэр үртлэх хил хязгаар нутагч гэсэн Соломоны эзэмшилд байсан. 자, 여러분들도 아시는 것처럼 솔로몬이 전쟁하는 왕은 아니에요. Яс та бүхэн сайн мэдэж байгаачлан Соломон хаан бол ерөөсөө дайн дажин хийгээгүй. 근데 솔로몬이 엄청나게 큰 나라를 이렇게 어찌 보면 그 안에서 왕노릇했던 것은 그 아버지 다윗이 피를 많이 흘리면서 나라를 넓혀갔기 때문에 솔로몬의 왕국이 탄생한 겁니다. Тэгсэн хэрнээ тийм одоо өргөн удам газар нутагтай баян чинээлэг хүчрхэг тэр хаант улсын эзэн хаанаар нь Соломон одоо заларч тэр том улсыг хаанчилж байсан нь бол түүний эцэг Давидын цусаа урсган байж олж авсан тэр газар нутаг хаант засаглал хаант улсыг тэр чигт нь өвлөж авсан учраас гэж хэлж болно. 그래서 다윗의 어찌 보면 아들이라는 표현은 그런 어떻게 보면 이스라엘 민족의 영웅이면서 이스라엘 민족이 가장 존경하는 사람의 아들이라고 고백하라는 거예요. Тийм учраас өөрийгөө Давидын хүү гэж танилцуулж байгаа нь бол Израильчуудын одоо хамгийн одоо хайрлаж хүндэлдэг хаан төдийгүй одоо Израиль үндэстний одоо баатар гэж хэлж болох тэр агуу хүний хүүн бий байна гэж танилцуулж байгаа. 다윗은 하나님과 어찌 보면 연합한 왕이라고 볼 수 있는데요. Давидыг бурхантай одоо нэгдсэн одоо хамт явдаг байсан хаан гэж хэлж болно. 다윗의 아들이라는 뜻은 그 하나님과 연합한 그 아버지의 뒤를 이은 왕이라는 뜻입니다. Тэр үднээсээ Соломон өөрийгөө бас Давидын хүү гэж хэлж байгаа нь
эцэг Давид нь бурхантай хэрхэн одоо хамт алхаж бурхантай нэгдэж амьдардаг байсантай адилхан Соломон ч гэсэн яг тиймгүй бурхантай нэгдмэл юм а гэдгийг илэрхийлсэн. 근데 이런 고백 속에는 어떻게 보면 많은 생각을 할 수 있는 메시지가 여기에 담겨 있어요. Зөвхөн ганц энэ илэрхийлэл дундаас маш олон одоо бодож үзэх утга агуулгуудыг харж болно. 지금 솔로몬이 노년에 이 말씀을 기록하고 있습니다. Одоо энэ үгийг хэлж байгаа Соломон бол аль хэдийн хөгшрөөд, өтлөөд одоо энэ амьдралаа дуусгахын үед тийм ээ. Тэгээд амьдралаа төгсгөлд эдгээр үсийг хэлж байгаа. 열왕기 상에서 또 열왕기 상하나 역대 상하 이렇게 쭉 보면 솔로몬이 젊었을 때 전반기에는 하나님을 잘 섬겼어요. Нэгдүгээр хаад ном мөн нэгдүгээр шастрын номуудаас харах юм бол Соломон хаанд баг залуу байхдаа бол Бурхныг маш сайн дагдаг, дуулууртай хаан байсан. 그러나 중간 이후부터 그가 타락했습니다. Харин хаанчлалынхаа дунд үеэс эхлээд тэр ялзаарч завхарч эхэлсэн. 이방의 많은 여인들을 아내로 삼고 또 하루 그들의 됐- 신들을 예루살렘 앞산 뒷산 골짜기에다가 다 세우도록 허락해 준 것이 화근이었어요. Харь үндэстнээс маш олон одоо татвар эмээс авсан, хаттыг авсан. Тэгээд тэр эмэгтэйчүүдийг өөрсдийнхөө шүтдэг тэр шүтээн хурамч бурхтай авчрахыг зөвшөөрсөн. Тэгээд тэр хурамч шүтээн бурхтыг нь Иерусалимийн урд уул болон хойд ууланд мөн тэр хүндийд одоо байрлуулж тэр бурхан шүтэнэ дахиж шүтхийг нь зөвшөөрсөн. Энэ нь бол одоо гол гамшиг түүний уруудахын одоо гол их ус оролцоо. 그래서 여러 선지자를 하나님이 솔로몬에게 보내서 돌이킬 것을 권면했지만 솔로몬이 말을 듣지 않았습니다. Тэгээ бурхан энэ бүхнийг нь сануулж олон иш үзүүлэгчдийг Соломон руу илгээж энэ бүхнээс эргэж буцахыг сануулсан боловч харамсалтай нь Соломон тэдний үгийг сонсоогүй. 그리고 나서 나중에 그가 노년에 많은 에돔도 솔로몬을 대적하고 또 여로보암이라고 하는 사람도 대적하고 여러 사람들이 대적하면서 솔로몬의 위기를 맞았는데 자 그리고 나서 솔로몬이 회개하고 돌아선 겁니다. За тэгээд явсаа тэгж амьдарсаар байгаад эцэстээ өтөл насанд нь Едомын хаан ч түүнээс уран тэрсэлсэн, мөн Иробам ч гэсэн түүнээс уран тэрсэлсэн гэх мэтчлэн энэ олон одоо эсэргүүцэл тэр уран тэрслэлтийг тэр өтөл насандаа үдсэн байгаа. Тэгээ энэ бүхний эцэст тэр сайныг ойлгож ухаарч эзэн лөө эргэсэн байна. 자 그런데 오늘 여기 말씀에 다윗의 아들이라고 할 때 솔로몬은 어찌 보면 요 간단한 단어 속에 자신이 아버지의 신앙을 이어가다가 실패한 뒤에 이제 다시 아버지의 신앙을 붙들고 살겠다. 아버지의 신앙만이 참된 것이구나라는 고백이 이 다윗의 아들이라는 말씀 속에 있는 겁니다. Тэгээ энд Давидын хүү гэж хэлсэн нь болохоор зөвхөн одоо өөрийгөө дүвийлгээж харуулах гэсэн тэр утгатай гэхээсээ илүү өөрөө тэр Давидын итгэлийг эцгийнхээ итгэлийг өвлөөд яг тэр итгэлийн замын дагуу бурхантай нэгдмэл бурхантай хамт амьдарч явах үедээ тэр бүх алдар нэр мэргэн ухаан тэр суу алдрыг хүрсэн боловч одоо өөрийнхөө тэр ухаангүй дуулуургүй байдлаас олоод уруудахад хүрсэн. Тэгээд тэр бүхнийхээ эцэст амьдралынхаа эцэст энийг ойлгоод одоо энд тэр амьдралынхаа эцэст энэ эдгээр үгсийг хэлэхдээ дахиад өөрийгөө Давидын хүү гэж ингэж тодруулж танилцуулж байгаа нь бол тэр эцэг Давидын маань л итгэл яг жинхэнэ итгэл байсан юм байна. Тэр итгэлийг дагах нь л жинхэнэ мэргэн ухаан юм байна гэдгийг ойлгосны үндсэн дээр одоо хэдийгээр ингэж оройтсон ч гэсэн энэ өтөл насандаа ч хамаагүй амьдралынхаа төгсөлд ч хамаагүй тэр итгэлийг би одоо дахин дагахаар шийдлээ. Тэр эцгийнхээ
итгэлийн дагуу дахин одоо амьдрахаар шийдсэн гэдгийг илэрхийлж байгаа гэж хэлж байна. 또 예루살렘 왕이라는 단어는 요 말씀도 물론 당시에 이스라엘을 다스리는 왕이라는 뜻이 첫 번째 뜻입니다. За мөн Иерусалимд хаан гэж өөрийгөө танилцуулсан байна тийм ээ. Тэгээ мэдээж бол тухайн үедээ Израилийг захирч исэн өмнөд Израилийг өмнөд Юда биш таарч энэ үед ч хуваагдаг байсан юм чинь Израилийг захирч исэн Иерусалимд одон байсан тэр хаан гэсэн утга нэгдүгээрт нь байгаа. 근데 예루살렘 왕이라는 뜻은 단순하게 예루살렘을 다스리는 왕이라는 의미만 있는 것이 아니에요. Гэхдээ энэ үгч гэсэн мөн адилхан зөвхөн одоо Иерусалимд оршин сууж байгаа Иерусалимыг захирч байгаа хаан гэдэг ганцхан утгыг илэрхийлээгүй. 예루살렘은 시온 산성이라고도 얘기합니다. Иерусалим хотыг бас одоо Сион уул гэж нэрлэдэг. 과거에는 가나안 족속이 있을 때는 여부수 족속의 땅이었어요. Урд нь бол энд мэдээж Канаанчууд амьдарч байсан. Канаанчуудын дундаас Ибусчууд амьдарч байсан. 그러나 갈렙의 어찌 보면 유다 지파 갈렙의 기업이 어찌 보면 예루살렘 성이 세워진 그곳이라고 할 수 있습니다. Калеб мэдэн тийм ээ. Калебийн эзэмшил болгож авсан, өвлөж авсан нутагт энэ Иерусалим буюу Сион бол оршиж байсан. 자, 이 성은 시온 산성이라고 할 때 예루살렘 왕이라고 하는 것은 하나님의 언약을 지켜나가는 왕이다. 그런 뜻이에요. 장차 그리스도의 언약을 가지고 메시아의 언약을 가지고 있는 왕이라는 뜻입니다. За тэр утгаараа энэ Иерусалим хот маань Сион уулан дээр оршдог. Сион уул, Сион хот ч гэж нэрлэдэг ийм одоо Иерусалимыг захирагч хаан байна гэдэг чинь зөвхөн тэр Иерусалим гэдэг хотыг ярьж байгаа биш. Энэ уулан дээр оршдог энэ хотын захирдаг хаан байна гэдэг бол Месиа буюу хожим ирэх Иесус Христийн тухай амлалтыг сахигч хаан гэсэн үг. Тэр амлалтыг өвлөж аваад тэр амлалтыг сахин хамгаалдаг, сахин хадгалдаг хаан гэсэн үг юм аа. Утгатай юм аа. 전도자의 말씀이라고 할 때 이 전도자라고 하는 것은 우리가 일반적으로 설교자라고 하는 그런 뜻을 갖고 있지만 여기서 전도자라고 하는 것은 자신의 인생을 돌아보면서 내가 깨달은 내가 인생의 지혜를 어떻게 보면 나누어주는 사람, 그 인생의 지혜와 그 교훈을 선포하는 사람, 그런 뜻입니다. За тэгээ дараа нь болохоор номлогчийн үгсээ гэж юм тийм ээ. Тэгээ номлогч гэдэг нь болохоор шууд утгаараа болохоор энэ одоо үгийг айлдагч, сургаал номлогч гэсэн утга байгаа боловч бас нөгөө талаар бол энэ хүн одоо юу гэх соён гэгэрүүлэгч гэж хэлж болох юм. Одоо өөрийнхөө ялангуяа одоо өөрийнхөө амьдралын талаар эргцүүлэн бодоод тэр амьдралаас олсон ухаан, мэрэгэн ухааныг бусдад ингэж зааж сургаж хуваалцдаг хүн гэсэн үг гэсэн утгатай. 여기 1장 2절에 전도자가 가로되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다라고 그랬어요. За цааш нь 2 дугаар ишлэл номлогч хэлэхдээ хоосноос хоосон агаад хоосны хоосон бүгд хоосон ажээ гэн. 자, 여기 헛되다는 말이 몇 번 써 있습니까? 하나, 둘, 셋, 넷, 5번이나 써 있어요. За энд хоосон гэдэг үг 5 удаа давтагдж байна. 자, 모든 것이 다 헛되다고 할 때 여기 헛되다라는 그 단어의 의미는 히브리 말로 헤벨이라고 하는 뜻인데 헤벨은 입김이라는 뜻입니다. 입김. 어찌 보면 우리가 입김에서 이제 김이 후 하고 불면 날아가는 것처럼 그것을 뜻하는 단어예요.
За энэ хоосон гэдэг үг нь еврей утгаараа болохоор хебер гэдэг үг байгаа. Тэгээ хебер гэдэг нь болохоор амнаас гардаг уур гэсэн үг. Хүүтэнд тийм ээ ингээ уур савсдаг штэ амнаас уур савсдаг. Тэр уурыг хэлж байгаа. 그 인생의 삶이 입김과 같아, 입김. 우리가 후 하고 불면 싹 날아가는 그런 입김과 같은 것이 인생의 삶이라고 하는 것을 솔로몬은 이렇게 헛되고 헛되다라고 표현한 겁니다. Тэгэхээр хүний амьдрал бол ерөөсөө хүний амнаас гардаг ууртай адилхан бид нар ингээл амнаас хоо гэдэг уур гаргах тэгэл тэрүүхэн хэсэгтээ ингээд уур ингээд савсаа тэгэл алга болчдөг шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан хүний амьдрал бол яг тийм хоосон юм аа гэдгийг Соломон хэлсэн байна. 인생의 시간들을 여러분도 가까운 많은 사람들을 장례를 치렀겠지만 저도 장례를 치른 사람이 수백 명이 넘습니다. 그런데 그 인생의 시간은 그가 어떻게 살아왔는지 그 삶의 자체를 돌아볼 때 야, 참 아무것도 아니구나라는 그런 생각을 해보게 됩니다. Та бүхэн ч гэсэн мэдээж иргэн тойрондоо олон хүнийг энэ амьдралаас үдэж гаргаж ирсэн байх, оршуулж үзсэн байх. Би өөрөө ч гэсэн олон хүнийг маш олон хүнийг одоо оршуулж тэр оршуулгын эсэлтэнд оролцож үзсэн. Тэгээд харахад тэр хүмүүсийн амьдрал тэр амьдарч ирсэн зам мөрийг нь харахад үнэхээр хүний амьдрал юу ч биш юм да гэсэн бодол үргэлж төрж байдаг. 우리 작년에 우리 신학교 강의했던 현유선 목사님이 엊그저께 돌아가셔서 오늘 화장터에 갔다가 지금 무덤에 묻혔습니다. 폐가 아프시다는 그분 맞아요? 예. Нөтөн манай сургуульд хичээл орж ирсэн Хэн Юсон гэдэг нэг бие муутай багш байсан ш нэг өөршигний хор тавтартай гэж байсан. Тэр багш маань пастор маань өчигдөр өнгөрсөн. Тэгээд багш өнөөдөр бас тэр нөгөө чандарлах ёслолтод очиод ирсэн гэж. 사실은 이번에 현유선 목사님한테 이번에 좀 강의를 맡기려고 이렇게 사실은 우리가 이 교수가 7분인데 원래 8분이었어요. 그래서 현유선 목사님한테 그 시간을 드리기 위해서 다른 분을 선정을 안 했던 건데 이렇게 갑자기 돌아갔습니다. Тэгвэл нь бол одоогоор бол бид нар 7 багштай байгаа тийм ээ. Тэгээд уул 8 багштай хичээллэх ёстой. Тэгээд нэг цагийг нь бол тэр Хэн Юсон пастор төгөөх тэр пастораар хичээл заалгая гэж бодож байсан боловч би энэ таар байсан. Тэгээд гинт одоо ингээд яваад өгсөн. 나이도 이렇게 그렇게 많지는 않습니다. 나이는 올해 62세예요. Нас нь ч гэсэн нэг тийм одоо өндөр настай биш. Энэ жил бол 62 хүрчээсэн. 참 너무 가서 장례식에 가서 보면서 참 마음이 착잡하더라고요. Тэгээд оршуулгын ёслолд нь очиод харж байхад үнэхээр сэтгэл их гонигтай байсан хүнд санагцсан. 그러나 또 다른 것은 우리의 인생의 시간이 우리가 언제까지 살지는 몰라요. 하나님께서 오라 하시면 다 갈 수밖에 없습니다. Тэг хүний амьдрал гэдэг хизээ дуусах уу, хизээ хүртэл бид нар амьдрах уу гэдгийг мэдэхгүй. Бурхан хүсэх юм бол тэгээ аваад явцдаг. 그동안에 몽골에 가서 신학교 강의했던 예전에 노방규 목사님, 또 인태교 목사님이 다 천당에 갔어요. Урд нь бас Монголд ирж хичээл зааж байсан нөө пастор, им пастор гэдэг хоёр пастораас мөхөөсрөө явсан. 우리에게 시간이 입김과 같은 후 불면 사라지는 해벨과 같은 이런 어떤 인생의 시간이라고 하는 것은 참 어찌 보면 솔로몬이 그 단어 속에서 우리의 인생을 아주 함축적으로 정확히 표현했다고 볼 수 있습니다. Бидний амьдрал бидэрт оногцсон амьдралын цаг хугацаа гэдэг бол үнэхээр хүний амнаас гарсан ууртай адилхан тэр хибээр
шиг тийм богинохон авахархан одоо хугацаа байдаг юм а гэдгийг Соломон хаан энэ хоосон гэдэг үгээр энэ хебер гэдэг үгээр бол маш оновчтой хэлсэн гэж хэлж болно. 3절 한번 읽어보세요. 3 дугаар ишлэгийг нь уншия. Наран дор зүтгэх хүмүүний хамаг зүтгэл өөрт нь ямар ашигтай юм. 자, 해 아래서 수고하는 모든 수고, 해 아래서 우리가 수고하는 모든 수고는 우리가 먹고 마시고 또 그 다음에 계획하면서 일해 나가는 모든 것을 포함합니다. За энэ наран дор зүтгэх хүмүүний хамаг зүтгэл гэж байна тийм ээ. Энэ хамаг зүтгэл гэдэг дотор нь бидний одоо энэ амьдралтаа хийдэг бүхэн багтаж байгаа. Бидний идэж хүмсэх зүгийн төлөө хөдөлмөрлөж зүтгэж байгаа мөн одоо хүсэл зориг мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд төлөвлөж хийж байдаг. Тэр бүхэн энэ наран дор зүтгэх хамаг зүтгэл гэдэг үгнээр багтаж байна. 자, 무엇이 유익한가라는 이런 퀘션 마크는 사실은 우리가 이 세상에서 행하는 모든 인생의 시간들이 그 일하는 것들이 다 남는 것이 없다, 헛되다라고 하는 뉘앙스입니다. За тэгээ энэ бүхэн өөрт нь ямар ашигтай юм бэ гэж асуусан асуултын тэмдэг юм те. Тэгэхээр энэ нь одоо бид нэр ингээ амьдралдаа өөрийнхөө төлөөгээл зүтгээд идэг. Өөрийнхөө одоо амьдралыг ингээл болгож ийн бүтээж ингээл зүтгээл идэг. Гэтэл эцээ эцэст өөрт нь үлддэг тэр бүхнээс өөрт нь үлддэг юм юу ч байхгүй гэсэн 우리가 үг. 디모데전서 6장 7절에 그렇게 말씀했죠. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 이런 말씀을 했어요. 2-р Тимот 6-гийн 7 дээр бас яшээ Тимоте Хүсо 디모데전서 6장 1-р Тимот 6-гийн 7 дээр бид нар энэ дэлхий дээр юу ч авчраагүй бас юу ч авч явж чадахгүй гэж хэлсэн мэт. 그렇죠. 분명히 우리가 이 땅에서 수고하는 것들, 그러한 것들이 어찌 보면 인생의 시간으로 돌아볼 때 그러한 것들이 무엇이 유익한가, 사람에게 무엇이 유익한가 할 때 이 질문을 던지는 건데, 솔로몬은 지금 어떻게 보면 헛되다라고 하는 전제를 가지고서 어찌 보면 하나님이 없이 살아가는 모든 것들은 헛되다라고 표현하는 거예요. За тэгээд нэгэнт одоо бид нар юу ч авчраагүй түн шигээ юу ч авч явж чадахгүй гэсэн тийм ээ. Яг үүнтэй адилхан энэ наран доор одоо амьд байх хугацаанд бидний тэр хөдөлмөрлөж, зүдэж, зүтгэж байгаа тэр бүхэн эргээд өөрт нь ямар ч ашиггүй байдгаа, өөрт нь үлддэг юм юу ч байдаггүй гэсэн. Тэгэхээр нөгөө 2-р ишлэл дээр болохоор бүх юм хоосноос хоосон гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Соломон энэ хоосон юм аа гэдэг дээр тулгуурлаад энэ хүний өөрийнх нь одоо өгтлээ зүтгэж одоо би зүтгээд байна, өөрийнхөө төлөөл одоо амьдраад ажиллаад байна гэж ингэсэн болгоно нь хүртэл өөрт нь ашиггүй байдаг, өөрт нь үлддэг юм байхгүй гэж. Тэгэхээр хоосон тэр ч гэсэн хоосон юм аа. Өөрөлдөл бурхангүй гэр өнгөрүүлсэн бүхэн, бурхангүйгээр зүтгэсэн бүхэн бол ямар ч ашиггүй хоосон байдаг юм аа гэдгийг илэрхийлсэн. 지금 감사 신학교 강의 중입니다. 나중에 전화 드릴게요. 여기 마태복음 5장이나 6장에서 보면 우리가 인생에서 살아가는 모든 일들이 어떤 솔로몬의 입장에서 본다고 하면 하나님이 없이 살아가는 모든 세계는 인생의 수고가 헛되다라고 그랬지만 마태복음에서 예수님이 5장 6장에서 이렇게 쭉 말씀할 때 그 말씀 속에서 우리가 하나님 앞에서 살아가는 삶의 자체는 헛된 것이 아니다라고 하는 것을 이야기합니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол Соломоны зүгээс харахад бурхангүйгээр өнгөрүүлсэн цаг хугацаа, бурхангүйгээр хийсэн бүхэн бол хоосноос хоосон өөрт ямар ч ашиг тусгүй байдгаа гэдэг. Гэтэл Матай номын 5-6 дугаар бүлэг
дээрээс харах юм бол Есүсийн заасан сургаалууд байгаа. Тэгээ Есүс хэлэхдээ яг эсэргээр нь бурхантай өнгөрүүлсэн амьдрал, бурхантай хамт алхсан алхам бүрэлвэл ямарч юулээ дэмий хоосон биш байдаг гэдэг талаас нь хэлсэн байна. 또 마태복음 6장 19절부터 한번 읽어보세요. 19절부터 22절까지 한번 읽어보세요. 마태복음 5장 마태복음 6장 19절부터 22절까지. 목사님 그 마이크가 좀 이상하게 들리거든요. 그래요? 뭔가 이렇게 네. 내가 마이크를 꽂지 않고 그냥 직접 이렇게 그냥 말씀하고 있는데. 그러면 조금 지금 괜찮거든요. 좀 이렇게 뒤로 예. 네, 가까이 하시면 좀 이렇게 6장 10 예, 마태복음 6장 19절부터 22절까지 한번 읽어보세요. 자, 마태 6-гийн 19-с 22 дугаар ишлэгийг уншаарай гэж байна. Газар дээр өөрсдөө эд баялаг бүү хураа, тэнд хэвэн хорхой ба зэв идэж сүтгдэг, хулгайч эвдэж ороод хулгайлдаг. Харин өөрсдөө эд баялагийг тэнгэрт хураа. Учир нь тэнд хэвэн хорхой ба зэв идэж сүтгдэггүй, хулгайч эвдэж ордоггүй, хулгайлдаггүй. Эд баялаг чинь хаана байна? Зүрх сэтгэл чинь бас тэнд байх болно. 21절까지예요. 그렇죠. 자, 21 хүртэл юм биш. 22절, 예, 22절까지. 2절까지? 자, 22절까지. 22-ыг бас унших юм байна. Нүд бол биеийн дэнлүү мөн нүд чинь саруул аваас бүтэн бие чинь гэрэлтэй байна. 자, 우리가 헤아려서 수고하는 모든 것들이 솔로몬은 자, 인생의 시간들이 헛되다라는 전제 속에 이야기했지만 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 좀 느껴보는 건 뭐냐면 너희를 위해서 보물을 땅에 쌓아두지 않고 하늘에 쌓아두라는 거예요. 하나님 앞에. 다시 말해서 하늘에 쌓아두라는 것은 하나님께서 인도하는 대로, 하나님께서 명하시는 대로 하나님의 뜻대로 우리의 보물을 사용하라는 뜻입니다. Соломон болохоор бүх зүйлийг хоосон ямар ч нэмэргүй хоосноос хоосон гэдэг үндслэлээр тулгуурлан өгүүлсэн байгаа. Харин Есүс болохоор бурхантай хамт байх юм бол амьдрал ингэж хоосон өргөдөхгүй. Утга учиртай байх болно гэдэг талаас нь өгүүлсэн байна. Энд өгүүлсэн тийм ээ газар дээр өөрсдөө эд баялаг бүү хураа. Тэнд хэвэн хорхоо ба зэв идэж сүтгдэг хулгайч эвдэж ороод хулгайлдаг. Харин одоо тэнгэрт тэр эд баялаг хураа гэсэн энэ утгаар нь хэлсэн байна. Тэгэхээр газар дээр өөрсдөө эд баялаг хураан гэдэг чинь одоо газар дээр өөрсдийнхөө төлөө нөгөө Соломоны хэлсэнчлэн наран дор зүдэж зүтгэн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэгх нь бол өөрт нь ямар ч ашиггүй байдаг бол Есүсийн хэлснээр тэнгэрт хэрвээ одоо баялаг хураах юм бол тэнд тэр нь бол одоо бурхантай хамт одоо тэр баялагийг хурааж байгаа. Өөрөлдөл бурхны хаанчлалд тэр баялагтай болж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэнд бол хулгайч живдэж орохгүй, хорхоо зэвж идэж сүтгдэгвэ. Тэгээ тийм болохоор энэ нь бол өөрт нь ашигтай, өөрт нь үлддэг. Өөрөлдөл тэр нь бол утга учиртай баялаг байдаг юм аа гэсэн үгнээс хэлсэн байна. 하늘에 쌓아두면 거기는 도적이 없습니다. 다시 말하면 우리가 하나님의 뜻과 하나님의 인도와 하나님의 역사대로 우리의 모든 것을 사용한다고 하면 하나님께서 그곳에서 인정해 주신다는 것이죠. 하나님이 기억해 주신다는 겁니다. газарт биш харин тэнгэрт баялаг хураах юм бол тэр нь харин бурхан одоо тэр бүхнийг нь хамгаалж одоо хадгалж өгдөгөө. Биднэрт өөрсдөд маань эргээд зориулдаг гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бид нар хэрвээ бурхны хүсэл, бурхны удирдлага, бас бурхны ажлын дагуу амьдрах юм бол тэрийг нь бурхан тэр хураасан баялагийг нь бурхан хүлээн зөвшөөрч өгдөгөө гэсэн үг. 자, 내 보물 있는 그곳에 내 마음도 있다고 할 때 우리가 하늘에 소망을 두고 살아가면 이 땅에서 살아가는 모든 삶에 있어서도 우리가 천국에다 소망을 두기 때문에 그 소망을 바라보면서 모든 것을 행한다라는 뜻이죠.
Бас 21-р эшлэлдэр 6-гийн Матай 6-гийн 21 дээр эд баялагч нь хаан байна, зүрх сэтгэлч нь бас тэнд байх болно гэсэн байна. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа ч гэсэн бидний найдвар, бид нар найдвараа хаан тавьж гэн гэдгээс бүх зүйл шалтгаална гэсэн. Бид нар найдвараа энэ газарт биш, харин тэнгэрт тавих юм бол Бурхны хаанчлалд өөрсдийнхөө найдварыг тавих юм бол энэ газар дээрх амьдрал ч гэсэн тиймхүү одоо юу Бурханд хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Тэгээд тэр тэнгэрт нэгэнт бидний найдвар тэнгэрт байгаа учраас энэ дэлхий дээр амьдрахтаа ч гэсэн тэр тэнгэрлэг найдвараар бид нар амьдрч чадаа гэсэн үг. 자, 눈은 몸의 등불이라고 그랬어요. 우리의 눈은 우리 눈이 우리 몸을 다 들여다볼 수 있기 때문에 몸의 등불이라고 표현한 겁니다. За 22 дугаар эшлэлд нүд бол биеийн дэнлүү мөн гэж байна. Одоо нүд маань болохоор бүхэл бүтэн биеийг маань гэрэлтүүлж байдаг дэнлүү гэж хэлсэн байна. 그래서 우리 눈이 건강하면 우리 온 몸이 밝을 것이라는 말은 우리 온 몸의 부족한 부분들을 발견하고 그것을 채워나간다는 뜻이에요. Цааш нь нүд чинь саруул аваас бүтэн бие чинь гэрэлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл бидний нүд хэрвээ эрүүл саруул байх юм бол нүд маань одоо зөв харж байх юм бол бүтэн бие маань гэрэлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бие өөрөөсөө би одоо тэр эрүүл саруул те зөв одоо харж байгаа тэр нүдэрээ би өөрөөсөө тэр бүтэхгүй байгаа бүхнийг олж хараад тэр дутуу дулмыг болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлийг эргүүлээд одоо бүглэхийн бөглөө таглахын таглаад бүрэн бүтэн болгож чаднаа гэсэн үг. нүд маань эрүүл байх юм бол. 여기 눈은 어떤 눈일까요? Энд өгүүлж байгаа нүд нь ямар нүдийг хэлж байгаа юм бол? 이 눈은 영의 눈입니다. 우리가 Сүнсний. 이 땅에 살아가면서 세상을 세상의 눈으로 바라보고 살아가는 게 아니라 하나님의 눈으로 바라보고 나아갈 때 그 눈이 밝아지는 거예요. Сүнсний нүдийг хэлж байгаа. Тэгээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа ч гэсэн бид нар энэ дэлхий дээр болж байгаа бүхий зүйлийг Бурхны нүдээр, сүнслэг нүдээр олж харна гэсэн үг. Хэрвээ тэгж чадах юм бол тэгж Бурхны нүдээр, сүнслэг нүдээр олж харж чадах юм бол бид нар бүх зүйлийг маш зөв харж чадна гэсэн үг. 물론 지금 솔로몬도 지금 하나님의 눈으로 이 천도서를 기록하고 있습니다. Соломонч гэсэн энэ намлагчийн үгс номыг Бурхны нүдээр харж бичиж байгаа. 그러나 그 하나님의 눈으로 바라보는 세계, 자기의 과거의 인생의 해안을 돌아보면서 인생의 삶을 돌아보면서 내가 많은 시간들을 헛되이 보냈구나라고 하는 것을 깨닫고서 고백을 하는 거예요. Тэгэд Бурхны нүдээр өөрийнхөө өнгөрсөн амьдралыг Соломон харсан чинь яг зөв харж байгаа байхгүй юу? Тэгээд зөв ингээд амьдралаа харсан чинь үнэхээр амьдралынхаа маш олон цаг хугацааг, он жилүүдийг хоосон, дэмий өнгөрөөсөн байна гэдгийг тэр сүнсний нүдээр, Бурхны нүдээр олж хараад тэгээд бичиж байна. 그리고 지혜로운 사람은 우리가 해안에서 수고할 때 하나님의 눈을 가지고 이 땅에서 시간을 낭비하지 않고 자기에게 주어진 삶을 하나님 앞에서 살아가는 겁니다. Тэгвэл мэрэгэн ухаантай хүмүүс бол энэ дэлхий дээр өгөгдсөн энэ богинохон амьдралаа дэмий хоосон өнгөрүүлэхгүй тулд Бурхны нүдээр амьдралыг харж энэ дэлхийг ч гэсэн Бурхны нүдээр харж тэгээ мэрэгэн ухаалаг амьдардаг байх нэ. 자, 4절에 보니까 한 세대는 가고 한 세대는 오되 땅은 영원히 있도다 이렇게 말씀했어요. Дөрөвдүгээр ишлэл нэг үеийнхэн явж нөгөө үеийнхэн ирсээр газар дэлхийн игнэгт байдгаараа л 또 해는 뜨고 해는 지되 그 떴던 곳으로 빨리 돌아간다고 그랬습니다. мөн 5-р ишлэл нар мандсаар бас жаргасаар манддаг тэр газрынхаа зүг яарсаар л. 또 7절까지 바람도 그렇고 강물도 그렇고 하나님이 정해 주신 순리대로 나아간다는 거예요. Мөн цаашаа 6-7 дугаар ишлэлийг ч гэсэн харах юм бол салхич гэсэн өөрийнхөө тойрогт эргэлддэг далай тэнгис ч гэсэн
яг л урсах тэр голдрлороо л урсаж байдгаа. Бүх зүйл бурхны тогтоосноор, бурхны төлөвлөснөөр явж байдгаа гэсэн байна. 그런 여기 중요한 것은 한 세대는 각오라는 단어가 중요합니다. 각오. За тэгээ саяны уншсан хэсгээс одоо чухал нэг үг нь болохоор нэг үеийнхэн явж гэдэг үг. 저와 여러분들도 지금 가고 있는 중이죠. 한 세대가 가고 있는 중이에요. Та бид нар ч гэсэн одоо нэг үеийнхэн нэг үед амьдарч байна тий. Одоо бид нар ч гэсэн одоо явж байгаа үеийнхэн. 그 가는 인생의 삶 가운데 우리가 무엇을 남겨놓고 갈 것인가, 어떻게 살아갈 것인가가 우리에게 주어진 숙제입니다. Тэгвэл бид нар одоо ингээд бидний үеийнхэн одоо нэг үеийнхэн ингээд бидний үеийнхэн бол яваад өнгөрнөө явж одноо. Тэгээ явж одохдоо бид нар дараа үеийнхэндээ юу үлдээх вэ? Яаж амьдарч энэ нэг үеэ дуусгах вэ гэдэг бол маш чухал даалгавар юм аа. 우리의 전 세대, 우리의 다음 세대, 그 세대도 동일하게 그들에게 주어진 인생의 시간에 대해서 어떻게 살아갈 것인가에 대한 질문을 하나님이 던져주실 거예요. Бидний өмнөх үеийнхэн ч гэсэн адилхан, бидний дараагийн үеийнхэн ч гэсэн адилхан нэг үеийг бүрдүүлж байгаа шүү дээ. Тэр үе болгонд тэр цаг үед нь Бурхан тэр цаг үед амьдарч байгаа хүмүүст тэр өгөгдсөн цаг хугацаанд амьдралаа яаж өнгөрүүлэх вэ гэсэн асуултыг Бурхан адилхан тавьсан л байгаа, тавих ч болно. 하나님이 창조하신 피조물들, 창조의 세계는 여전히 제자리에 있습니다. Бурхны бүтээсэн бүтээлүүд, бүтээлийн ертөнцийн бол яг л Бурхны тогтоосноор үргэлжилсээр өрнөсөөр л байгаа. 또 하나님의 계획대로 움직입니다. Бурхны товлж төлөвлөснөөр хөдөлж урссаар байгаа. 그러나 그 하나님께서 흔들리지 않게 항상 자기의 위치를 지키고 있지만 인생들은 가면서 그 하나님이 세워주신 곳에서 과연 어떻게 우리가 지혜롭게 살아갈 것인가 항상 고민해야 됩니다. Бүтээлүүд бол яг л Бурхны тогтоосон тэр зам, ёс, хууль ёсоор нь хөдөлж, урсаж, тойрон эргэлзээр байна. Харин хүмүүс бидний хувьд бол яг тухайн өгөгдсөн цаг хугацаанд амьдрахдаа яаж амьдрах вэ? Тэр өгөгдсөн цаг хугацааг яаж өнгөрүүлэх вэ? Тэгээд тэр цаг хугацаанд болоход бид нар мэдээж энэ дэлхий орхиод явна. Орхиод явахдаа бид нар юуг үлдээх вэ гэсэн ийм асуултуудыг үргэлж тавьж нэг ёсондоо даалгавар биелүүлж амьдрах ёстой гэсэн үг юм. даалгавраа биелүүлж амьдрах ёстой. 예레미야 6장 16절 한번 보세요. 예레미야 6장 16절. Иеремия номын 16-гийн 16-г уншъя. 그거 한번 읽어보세요. Эзэн ингэж айлдаж байна. Замууд дээр зогсож хар сайн замтай эртний жимийг асууж түүгээр алах. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Харин тэд бид алхахгүй гэсэн. 자, 이거 참 중요한 말씀이죠. Энэ 너희는 бас чухал үг. 옛적 길, 선한 길이 어디인지를 알아보고 그리로 가라. 너희 심령의 평강을 얻을 것이라고 그랬지요. Энд хэлэхдээ та нар сайн замтай эртний жимийг асууж түүгээр алхаа. Тэгвэл та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно гэсэн байна. 우리가 한 세대가 가면서 우리의 인생을 정말 지혜롭게 그래도 낭비하지 않는 후회하지 않는 인생을 살려면 옛적 길, 선배들이 걸어갔던 그 신앙의 자취를 찾아서 그 안에서 살아가는 것이 지혜롭다고 하는 것을 예레미야는 이야기하고 있는 거죠. Тэгэхээр Иеремиянд юу хэлж байна гэхээр хэрэг бид нар энэ өөрсдөө өгөгдсөн энэ нэг үеийг туулаад энэ нэг үеийг илээгээд тэгээ эндээс явах үедээ үнэхээр одоо үлдээх юмтай үлдээх зам мөртэй тэгээд харамсахааргүй
хоосон биш, дэмий хоосон өнгөрүүлээгүй тийм амьдралыг туулъя гэж бодож хүсэж байгаа бол бид нэр эртний жимийг асууж түүгээр алхах ёстой. Өөрөөр хэлбэл өмнөх үеийнхний маань үлдээсэн тэр сайн замыг олоод тэр замаар алхах ёстой гэсэн үг юм. 여러분들, 저도 이제 몽골에 가서 보면서 여러 가지를 보았지만, 참 요즘 아주 막 컨퍼런스 많이 하더라고요. 막 그냥 찬양을 불러도 막 열정으로 부르고, 뭐 여러 가지 그런 모습들이 참 많이 있는데, 자, 여러분들도, 여러분들이 신앙생활 하면서 그런 것이 문화적으로 잘 흡수가 돼가지고 여러분들 그 경험하고 있는데, 저는 문득 그런 질문들을 한 번씩 던져봅니다. 과거 우리의 신앙의 선배들은 그렇게 살질 않고 저만 같아도 우리 스승 목사님들이 깊은 산에 가서 기도하면서 말씀을 연구하면서 참 하나님을 간절히 찾고 살았던 모습들을 나는 기억하고 있어요. Би Монголд очиод ч гэсэн ажиглаж байхад сүүлийн үед бол янз бүрийн сургалт, семинар, чуулган, конференц гэх мэт зүйлс олширсан. За тэгээд энд очиод харахад бол галтай цогтойгоор ингээм магтаад дуулаад байж байгааг ингээ харсан. Тэгээ яг монголчуудын хувьд бол энэ нь Христ итгэлд соёл болоод ингээд та нар дассан, сурсан байж магадгүй. Харин миний хувьд бол бас манай багш нар миний дээдлийн Ахмад үеийнхнээс харж байхад бол чимээгүйхэн тэр ууланд очиод ч юм уу тий хөнгүү газар очиод чимээгүйхэн залбираад бурхантай цагийг өнгөрүүлэх нь илүү сүнслэг санагддаг байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн яг тэгж байхдаа дуртай. 저는 우리 신학교는 그래서 뭔가 이렇게 조금 여러분들이 볼 때 막 구닥다리 같고 또 어떻게 보면 뭐 이렇게 요즘 사람들과 같은 그런 이미지는 아닙니다. 네? 누가? 우리 신학교의 모습을 보면 우리 신학교가 뭐 요즘처럼 막 이렇게 뭐 화려하거나 뭐 그냥 요란하거나 그런 게 없이 조용하고 평범하면서 성경만 가르치는 그런 신학교의 모습. 이런 신학교의 모습은 사실은 저 같은 경우도 내가 과거에 우리 신앙의 선배를 통해서 배웠던 그런 깊은 하나님의 은혜를 가지고 여러분들에게 예적 길을 나누어 주는 겁니다. Тэгээд манай фотографи сургуулийн хувьд бол бусад тийм юу гэх тийм эрч хүчтэй тийм дөө шуугантай, чимээ шуугантай тийм сургуулиуд ч гэдэг юм уу байгууллага та харьцуулах юм бол их аядуухан, чимээгүй тийм ээ намдуухан тэгээд бурхны үгийг л судлаад байж идэг ийм сургууль шүү дээ. Тэгээ энэ нь болохоор би болон бид нэр өөрсдөө Ахмад үеийнхнээс суралцсан, багш нараас суралцсан яг тэр эртний замыг та нарт ингэж зааж өгч байгаа гэсэн үг юм аа. Тэднээс суралцсаныгаа та нарт зааж өгч байгаа эртний зам гэсэн үг. 여러분들이 교회 안에서 새로운 것을 자꾸만 가져다 주려고 생각하지 말고요. 가장 새로운 것은 여러분들이 하나님을 만나고 하나님과 깊은 교제를 나누는 골방에서 찾아야 됩니다. Тийм учраас та бүхэн хүмүүст зааж сургахдаа ч гэсэн өөрсдийнхөө цуглааны итгэгч нар сүм жуулганыхаа ахан дүүст зааж сургаж тэдэрт итгэлийн амьдралыг үлгэрлэж харуулахдаа ч гэсэн шин зүйл хайгаад яваад байх хэрэг юусоо байхгүй. Тэр шин зүйлийг бид нар хаанаас хайх вэ гэхээр та нар тэр дотоод өрөөндөө тийм ээ ганцаараа бурхны өмнө сууж байгаа тэр цаг мөчид та нар тэндээсээ шин зүйлийг олох хэрэгтэй. 또 말씀을 순종해서 거기에서 나오는 믿음의 역사, 또 그 세계 안에서 발견하는 진리가 여러분들을 새롭게 만들 수 있어요.
бас Бурхны үгийг судалж уншиж байх үедээ тэндээс олж авсан тэр үнэн Бурхны зааж өгсөн, ойлгуулсан, ухааруулсан үнэн юу вэ? Тэр чинь жинхэнэ та нарыг шинчилж өгөх үнэн юм аа. 다른 것을 좀 따라가지 않도록 하는 것이 좋을 것 같아요. 요즘 너무 막 요란하고 시끄럽고 하면 결코 여러분들이 예적 길을 찾지 못하고 그 안에서 평강을 누리지를 못합니다. Тийм учраас та бүхэн ялангуяа тийм хэтэрхий одоо шин зүйл рүү тэмүүлэл шин зүйлийг хайхгүй байвал сайн байна. Яг гэвэл хэрвээ тэгээ шин зүйлийг хайгаад яваад ах юм бол тэр чимээ шуугантай тэр дундаас бид нар тийм эртний жимийг тэр эртний замыг олж чадахгүй тэгээд сэтгэлийн амралтыг олж чадахгүй байх болно. 저는 여러분들이 뭐 화려하거나 또 요란하지 않기를 바라요. Миний хувийн хүсэл бол та бүхнийг тийм одоо тийм чимээ шуугантай эсвэл тийм одоо чамин тансаг битгий байгаасай гэж хүсэж байгаа. 여러분들 속에 하나님의 큰 역사가 나타나서 정말 뭐 이렇게 화려하지 않고 이렇게 뭐 남들이 이렇게 알아주지 않지만 그 말씀에는 생명을 살리는 능력이 있고 하나님의 역사가 나타나는 그런 종들이 되기를 바라는 거예요. Харин түүний оронд тэр одоо үзэгдэх байдлаараа гоё ч юм уу эсвэл одоо чимээ шуугантай одоо сүр дуйлаантай олонний анхаарлыг татсан тийм байхаас илүү чимээг өхөн эзэн бурхны тэр жинхэнэ үннийг олж мэдээд тэр дотор шин зүйлийг олж хараасаа тэгээд түүний дагуу шинжлэгддэг тийм л байгаасай гэж даруй төлөв тийм л байгаасай гэж хүсэж байгаа. 그것이 여러분들이 있는 자리에서 인생의 시간을 낭비하지 않고 언젠가 하나님 앞에 돌아서면 그래도 좀 든든한 그런 미래를 예측해 볼 수 있는 삶의 자치라고 할 수 있어요. Энэ нь бол Бурхны өмнө амьдралаа дэмий хоосон өнгөрүүлэхгүй өрн таран хийхгүй тэгээд Бурхны өмнө илүү харьцангуй одоо бат бэх итгэлээр зогсож чадах тийм зам харгуй жим гэж хэлж болно. 저와 여러분의 시대는 이제 갑니다. 계속해서 가고 있어요. Та бидний үе бол одоо явж одно одоо явж байгаа үе байна. 가는 시대를 낭비하지 않기를 바랍니다. Тийм учраас нэгэнт одоо явж байгаа урсан өнгөрч байгаа энэ цаг үеийг бити өрн таран хийгээсэ гэж хүсэж байна. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. За өнөөдрийн хичээлээ үгээр дуусгая. 혹시 뭐 질문할 거 있어요? Асуух зүйл байна уу? 질문할 거고. 그래요. 자, 제가 여기서 6월 8일 날 갑니다. 6월 8일 날 오후 한 1시 정도 갈 것 같아요. 거기. За багш 6 сарын 8-нд ирнэ гэж байгаа. Өдөөс хойш 거기서 한국에서 비행기가 뜨는 여기에서 한 시간이 10시 몇 분 비행기인 것 같아요. 9시 40분인가요? 뭐 10시 9시 40분 비행기인 것 같아요. 지금 Солонгосоос 9:40 онгоц гэдэг чинь 8:40 гэдэг чинь нэг 12 цаг үед 12시쯤 ядж байгаа шиг байна 여기. 예, 그런 것 같아요. 아마도 뭐 그거 다 체크인하고 나오면 좀 시간이 걸리겠지요. 그런 부분이 있으니까 아무튼 기도해 주시고 또 여러분들 건강하시고 또 졸업을 위해서 우리가 또 기도하면서 좀 준비해야 되겠습니다. За тэгээ 6 сарын 8-нд ямар ч асуудалгүй сайн яваад ирэхин төлөө хэл гайлаар асуудалгүй нэвтрэхин төлөө та бүхэн залбирч өгөөрэй. Тэгээ бас төгсөлтийн яслын талаар тий бас та бүхэн санаа тавьж залбирч өгөөрэй. 문구세영 사모님, 또 게를레, 또 난짓, 그다음에 여기 어윤, 그다음에 또 지금 한 사람 또 있죠. 누구죠? 마이스라. Хатыг хүн хийн саний хэлсэн хүмүүсээс гадна төгсөж байгаа эднүүд. 게를레, 그다음에
그래서 5사람이죠. 거의 뭉근 틀까지. 졸업하는 분들은 기도 많이 하시기 바랍니다. 몽골 토일도 이번에 졸업해요? 작년에 졸업해야 되는데 순종하지 않았어요. 오질 않았는데 근데 논문은 됐나요? 그 작년에. 논문은 제대로 쓰질 않았어요. 제대로 쓰질 않았지만 작년에 이미 저쪽에 브라질에서 졸업장이 왔기 때문에 그 학교에 등록이 돼 있습니다. 내가 다른 걸로 보냈어요. 그래서 문제는 뭐냐면 그 이번에 오지 않으면 정말 이젠 곤란해집니다. 그래서 그 곤란해지면 참 난처해져요. 왜냐하면 본인 자신의 문제만 있는 게 아니라 우리 화타피 신학교에 누를 끼칠 수가 있는 거예요. 그래서 그런 거죠. 네네. 자, За мөнгөнд тул юм байна яг нь. Мөнгө сайхан эгч, гэрлэгч, нанжид эгч, оюун тэгээд мөнгөнд тул энэ 5 юм байна л та. Тэгээд мөнгөнд тул заавал ирэх хэрэгтэй. Тэгээ ганц одоо ирэхгүй одоо би төгсөхгүй юм чинь нэ тэргээд ингэж болохгүй. Заавал төгсөлтөндөө ирж оролцох хэрэгтэй. Нэгэнт одоо төгссөнөөр одоо бүртгэгдсэн байгаа юм байна. Бразил дэх сургуультай. Тийм болохоор одоо ирж төгсөлтөнд оролцох хэрэгтэй. Энэ л маш чухал үйл ажиллагаа байгаа. Тэгээ ганц одоо надаар дутав гэсэн маягаар бол ерөөсөө хандаж болохгүй. Одоо төсөх оюутан дутав байх юм бол оролцохгүй байна гэдэг бол нэгдүгээр одоо сургуулаа болон одоо энэ удирдлага зөвхөн цаашлан одоо бурхныг хүндлэхгүй байгаа. Тэгээ шинж нөгөө талаар бол тэр оюутан ганцаарынхын асуудал биш. Манай сургуулийн бүхэлдэн Монгол Батафи сургуулийн асуудал учраас тэр оюутан ирэхгүй байснараа манай сургуульд бас энэ хор хохирол учрах эрсдэлтэй учраас заавал оролцох хэрэгтэй. Энэ төгсөлт гэдэг бол бид нар одоо сонголтын асуудал биш. Заавал оролцох ёстой зайлшгүй үүрэг байгаамаа. 오늘은 여기 통과 사모가 좀 기도하세요. 통과 사모 기도하고 끝내겠습니다. 네, 몽골 말로 해도 되죠. 그러면요. За тангаа залбираа дуусгая гэж. Эзэн бурхан минь танд талархаж байна. Өдөр бүр биднийг үнэхээр шин үгээр тижээж бидний сүнсийг хооллож үнэхээр биднийг тэр буруу муу замаас гитлэх тэр мэрэгүү хааныг зааж өдөртөн чиглүүлж өгдөг танд талархаж байна. Үнэхээр Монгол Батафи сургуулиар дамжуулан бид нар үнэхээр их эзэн таны үгээр ивэгдэж услагдаж байгаа билээ. Тэгээд үнэхээр таны энэ үгийн тэр үн цэнийг бид нар үнэхээр үнэлж чаддаг байхад бас тэр үг бол үнэхээр амьд үг биднийг амьлуулах сэргийх сүнсний хоол гэдгийг үнэхээр ойлгож ухаарахад та бидэрт туслаарай. Ялангуяа өнөөдрөөс эхлэн үзэж байгаа номлогчийн үгс номоор дамжуулан бид нар үнэхээр амьдралаа өрн таран хийхгүйгээр энэ өгөгдсөн өчүүхэн богино хохирхон амьдралдаа үнэхээр эзэн тантай хамт өнгөрүүлж утга учиртай үн цэнтэй амьдрахад та бид нарыг удирдан чиглүүлж өгөөрэй. Ариун сүнс та бидэрт туслаарай. Бид нар үнэхээр сул дорой. Бид нар үнэхээр дуулуургүй зөрүүд гүжүүд бардам хүмүүс билээ. Тийм учраас ариун сүнс та бидэрт үргэлж сануулж сэрэмжлүүлж бид нарыг тэр буруу зам руу халтрахад үргэлж бид нарыг татаж чангааж эргүүлж өгч байгаа ч гэж танаас үнэхээр даруйхнаар гуйж байна. Тэгээд бид нарыг үргэлж хэрэгцээтэй бүхнээр хангаж байдаг танд үнэхээр талархаж байна. Өдөр бүрийн төлөө танд талархан бас багш нарынхаа төлөө танд талархъя. Хэн ясан пастрын хар гэрээхэнд үнэхээр тэнгэрийн тэр тайвшрал тайлбарлалыг дүүргэж өгөөрэй танаас гуйж байна. Мөн бид нар ч гэсэн амьд сэрүүн байгаа хүмүүс таны тайвшрал тайлбарлал болж бас мэрэгүү ухааныг зааж өгч чадах таны итгэмжит зарцнаар байхадаа бид нарыг үргэлж сануулж сэрэмжлүүлж зааж сургаж өгөөрэй, зэмлэж сахилгажуулж өгөөрэй гэж танаас гуйж байна. Тантай талархан алдрыг өргөж Иесусийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 감사합니다. 네.
수고하셨습니다.